15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Ha kajing mi khubor bakaladan kajing sha khang ki dukan ki badan hamau kodok ki bla sha khang hai ki officer ka food safety ka sarkar jilla na kaliang ka khasi students union KSU mau kodok unit kalami shakmat ban penshai halor kane ha bakren chikilat pathai khubor na kaliang ka nong yalam ka unit kila pen pau kajing penyaw halor kajing pen buat nam ya ka mau kodok da ka penshai be ki dukan ki ba sha khang kim de hamau kodok so kumi na kaliang do KSU mau kodok unit ki kwa ban penshai SP ki Pat Bak Baro Jingwan juga Food Safety Department FSSAI Nanti inspection kepada yang tipe Jingkim mau kedok itu kehidupan kibak food and safety kon inspection bak balap iki jing jabo jing jakiama ke jing bom pikir ke lain kabam te akon pesai SP bak tu jaka kami ke mau kedok kum mana apply dalam Shlong Mill di kawan pen sai kene SP ba kanum thut iki customer ki ban bam poka Shlong mo kedok angkatan baba nai ni jauh bare group kalak berketapan iki pat ba dong sok Shlong mo kedok ba iki tourist ki local ki ban bam ak Shlong mo kedok kat kun majing wa jung tip jungi na seng misik mi kem semalap bahkan doni iya kita jing jabo kejing sakhang dukan dukan bahap apok Shlong mo kodok hendak dukan bisa khang katkum kejing wan jungi officer juga food safety katu kali hapo koi berkasnong kamde pok Shlong mo kodok halo kata phang na nagaliang jong ni ngisim iskokia jimut ba yasiam lalap ba nagaliang da email tidak okay tak upau ba kadai kita dukan ba sakhang pada kita bijim jabo cinjak ya kita dukan kimdai naka sino gojui kisno mokro te ngasno ba kadai ke Shlong ni gidem kambang suara le gidem kambang wa cikit ha suara ba menem nam ya kasnong jogi pa haba hilap skiwe gisno re pen nam skiwe gisno te ngaswan tentu barangnya separo kanung jam kata ba teng naga jing sak tho ba lap hakasno jungi joksno mokro te kala ba ki customer ki ba inja ban kamai hakiti thigil than thi thanjing kian thi ki ba yalong badar ko gisno pa teng jagila du jigmen no tan kata ba lasa lagi ki kuba semedia ba hangki haki dukan bubun jabo ya ki safe pagi agi jing yaro gitu ki food safety officer ki bala singkhia ban wa chingtip halo kita di dukan ban sunrai kita di dukan habaro tha jie ban yo nta ta koi ka khia abha kami hi ka imlang salang joga sno ka tha ban chunga wei baroi ka mikhalia hoi om ba hoi ni yu ba kitu bila om ba ki penbut nam ada ki pen jak buram ya kata state Meghalaya mulai ngaskobat ru lada jam gini apa kalau ya ka sudah mau kodok jungiru ka penbut nam nane ka penjak buram bahkan insyam apa kilam kita ba jaklia hagi dukan di ba di maki kisong maki na mulai ngaskobat nane sepat nagalia gi customer ki tourism gi ba imbaya sini gi driver lokal gi bayat ba im sini di thai sora bayat ba yang ba madi dengan try ki dan semua pera kata dan isu agi jipun syai ba kane ka ba ki dukan ba shakhang menta bagi lalap ba bun na jogi bagi lap ki jing jabo jing chaklia ki ba de ki ma ki bala expiry date ki ba takara kam de ha ka snow mukro inde ka hi ba shaki me ki ba marjan joka snow mukro tangi ki tien ngan thai place thu ba ngis khabru ba nakalian ki snow jongi snow mukro te kami ko kher no suthur halo kini jing shal mi jongi kungi khot ke su mokdok unit te ba hiru ki so kinanya sopalam dikai ke bangi ko akali tre mata jing bha jongalawe pat on tanya ka bangin su ran ade ban sule ki tre nalu manusim tre jing bha pat
Nani sepat masuk, nani sekali hidup bah bintang yang tray rengkat kejinya tip dalam jom kasno kasodar berkel rabasno. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.